سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga katanggungan hakamasam, alhamdulillah, waktu ini masih long tayo yung program ta, muna yung pagtawahon kapnal iftar. Amoy hindi pa mabuti waktu sin pagbubuka sin kita niyo, at niya aon biya mga persupatan na to, dimil kami na hindi pengajian, pagpatungtong tato tanim katantan. Nah, waktu ini, yaring guru mulia, amoy guru kalasan, lalu ta tagsuko sinamoy pengajian sin kita niyo tiap-tiap ini dom kalasa. Lapta, sabab anlaw isning biyaon, na yari yung guru mulia, guru kalasan, nakmagpalugay, itukbal ko, wayron nalugay, din kan kahit sa Abu Hafs Mujahid, فليتفضل سيادته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ينجو بها الإنسان من عذاب الله يوم القيامة من حققها في الدنيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى. اتقوا الله كما أمركم في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tosang litiwan puji patuhan maha tinggi maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iwan salam papanghu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan ha agama Islam, magmabuga kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasampul na pagmabuga. Amo na in pagmabuga, mahuwat-huwat, maangan-angan sin kita niyo amuin, madawhat na tuing tatumbasan sin Allah ta'ala. Dahin naman sin kabuhi na to rin diha dunya, labilo ba haamuin pagwi na to pahadarat sin Allah ta'ala. Asabyat to mga palanggungan ha agama Islam, dahin ha mga pagmabuga pa Allah ta'ala amuin huminang kita sin pangdaakan niya. Tarta humali kita biyan dahin ha panglangan niya. Iban amuin mag-ibadat kita niyo hatiranan, simpamando simpangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga parakala ini, hambok ini din ha mga amoy mapadagbos sin manusia in pagmabuga niya sampul na pa Allah ta'ala. At sabiat to mga palanggungan ha agama Islam, yari kita niyo amuin nagsaabo, iban sin amuin wakto, iban sin oras, amuin pagtawagon dum adlaw niya. Yukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya. Akar na amuin sabab. Madawhat nila in pagmabuga pa Allah ta'ala apabila nila mapadagbos. Apabila nila mabawbugan. Sambat beita sin Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Walang maglabi mga umat Islam, yari tiyawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan sin pamarat saya. Imaana in mga tao na mamahugbog haparakala ini, mga tao na mamarat saya pa Allah ta'ala. Uno yung panawag-tawag sin Allah ta'ala amin piya fardo niya, diaak niya in pagpuasa.
Sarta biyaitaan kita niyo sinallahu ta'ala in pagpuasa ini, habukon waktu na sadya ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam in nadaak. Sumagawa amin mga ummat nakauna, dengan ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naraak day sab sila sinallahu ta'ala pagpuasa. Sarta biyaitaan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang unuin maksud, bang unuin amuin sababan, may ta kita niyo diak sinallahu ta'ala mamuhasa, akar na supaya bihan, amuin madawhat sin kita niyo impagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akar na, supaya madawhat sin kita niyo impagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, ya panjari niya kita niyo hasabab sin nyari, sababin tao amuin, naghihinang sin pangdaakan, in sila yung nagdara sin pagmabuga pa Allah Ta'ala. Asabab yato mga palanggungan ha agama Islam, ding ha mga maksud may ta kita niyo diak sin Allah Ta'ala magpuasa amin sa lagu-lagu, karna supaya kita niyo amuin kaaunan atawakan makadawhat sin pagmabuga. Intao amuin malaguin pagmabuka niya pa Allah Ta'ala sabab supaya siya humugot. Umakkal ka niya doon yung pagmabuka pa Allah Ta'ala. Damikyan amuin mga tao, amuin mababa at tawakan yan tabian, matiyuin pagmabuka nila pa Allah Ta'ala hasupaya biyan tumaod. Hasupaya biyan tumaod. Asabiat to mga umat Islam, kaingatan na to, inhinang ibadat, syara siya sinallahu ta'ala, tanto na sadya, aun na sadya biyan rukun niya, aun wajibat niya, aun biyan mga mustahabbat, iban si mga sunnat, iban salta hiyaram, sambil yan tabiyan amuin, beita biyan din mga makabaktal, sinhinang ibadat aming piyangdakan sinallahu ta'ala. Asabiat to insyaallah subhanahu wa ta'ala, hawak to ini, lumilay kita niyo maniyo-tiyo din ha mga amuin makabaktal sin pagpuasa sin tao na mumuasa. Makabaktal sin pagpuasa sin manusia. Sabab in manusia ini din ha mga maana sin pagpuasa amunain al-imsak, pagtahan, pagsandal. Din ha amuin pagguwa sin suga aw pagguwa sin fajar as-sadiq sambil long ni amuin pagsadlop sin suga. So, subay na to hatihon bang uno indi aksin Allahu Ta'ala sandalan. Ha antara sin pagguwa sin fajar as-sadiq sambil pagsadlop sin sugayaon. Supaya amin maitong in pagpuasa nato, amin pagpuasa hiyahandaan atau akan tiatagamahan sin Allahu Ta'ala amin tumbas. Amin tumbas way na niya biyan pialabay ding ha mga malaikat niya sumagawa hihandel niya diretso. Asabiat to, ingaton na to, ding ha mga maniyo tiyo hatubtob sin kagawsan sin wakto na to, haamuin makabaktal ha pagpuasa. Makabaktal ha pagpuasa. Taib. Mufsidatus siyam ijmalan sab'atun, wahiya al-jima'u wal-istimta'u wal-aqlu wasyurbu, wa ma kana bima'na al-aqli wasyurbi, wa ikhrajud dam bil hijamati wal qai amdan wa khurujud damul haid aw nifas min al mar'ati wa yanzuru tafsiluha hadhihi al mufattirat wa ma yatarattabu 'alayha al jawabul matul. So insyaallah subhanahu wa ta'ala amo ito yung mga makabatal sin puasa. So insyaallah lilayon nato ini hambok pahambok atubtob sin kagawsan sin kita niyo. Sarta bang unuin mga dosa jumatubian pamanusia apabila siya makahinang ding ha mga amuin pagsabuton sin kita niyo ini ha makabaktal sin puasa. Asabiat to mga palanggungan ha agama Islam, in makabaktal long ni ha puasa, hinang siya ini hasupaya biyan masampul na in pagdawhat sin manusia biyan pa Allahu Ta'ala atau akan masampul na in kadawhat sin manusia hapahala sin Allahu Ta'ala subay nila kahalian ni mga parakala ini sabab yung mga parakala pito yato sababan hikaig
yan tabian sin pahala atau akan ikaig sin bisa sin pagpuasa sin manusia yaon. Asabiat to, aun din doon din ha mga makabatal, nagaagad siya iban sin kafara. Nagaagad siya iban sin kafara. Demikian, aun din doon makabatal, na wayroon nabian nakaagad kaniya kafara. Di maana, inyat to, din ha Allah subhanahu wa ta'ala, tentu din ha, jumatu itu pa manusia, na sehingga jumatu itu pa manusia, makabatal sin puasa niya. Demikian ni mga amin makabatal, nag-aagad iban sin kafara, in mga ito, din ha, kabayaan, sin manusia ito, hinang, sin pianglangan sin Allah ta'ala kanila, bang hawak to sa abo sila nagpupuasa. Taib, mga palanggungan ha agama Islam, biita sin Allah subhanahu wa ta'ala, aw hawlihan sin yato, dahil nga mga panagnaan, sin makabatal ha puasa, ang munain, aljima. Aljima, amo na ini, ding ha mga salago-lago, makabatal ha pagpuasa sin manusia. Bang jima to ha antara sin tao maglaw lakibini, antara sin tao magtiaon. Serta amo ini, ding ha mga malaguin pardusahan. Allah Ta'ala, apabila jima to ha manusia, taabo nagpupuasa, in pag hambuok atau akan impag kinam-kinam antara sin mag-asawa, antara sin magtiyaon hasabo nila magpuasa. Sebab inyari ini amo impag kinam-kinam biyan antara sin magtiyaon hasabo sin adlaw bulan Ramadan saabo sila nagpuasa, inyari ini ding ha mga dakula dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad afsada sawmahu anzala am lam yunzil wa alaihi taubah. So, muna-muna in hukum pa mga sila amuin nagtiaon nakapagkinam-kinam sila biyan hasabo nila na muasa haamuin kaya tumtuman nila, serta amuin, pini nila, iban keingatan nila, na muna-muna in puasa nila na baktal siya. Muna-muna in puasa nila na baktal sila. Sibu dabian, aun jimato amuin, aun gimuwa kanila, iban wayroon, bangsa upama amuin, nakapagsuk na iban nakapagkinam-kinam na kumugdan na sila hukuman sin mabaktal na diretso in puasa nila. Demikian in manusia amuin nakahinang kaniya habihatto na subay niya ingaton inyato ding ha mga dakula dusa pa Allah Ta'ala. Bimaana magkailangan siya sin pagtaubat pa Allah Ta'ala. Subay siya magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Serta subay niya raamuin italus impagtahan niya haamuin kakaon iban sin pag-inom. Iban sin mga dugaing pahamakaba talyat to sambil pasadlop sin suga. Iban wajib ini subay niya bayaran hapuas sin Ramadan. Iban sin pagbayad niya, amoy magbayad siya sin qada. Aun kabugatan din doon ha pagbayad niya sabab iagaran siya sin kapara. Sabab in siya nakahinang ding ha mga salago-lago dosa pa Allah Ta'ala bimaana aun penalty niya. Aun siya biyan subay bayaran dugay ning pagkaba niya neto amo na in kaba niya
muna hadis beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal halaktu ya Rasulullah qal wa ma ahlakaka qal waqa'tu ala imraati fi Ramadan qala hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan qala la qal fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la qal fahal tajidu ma tut'imu miskin sittina miskina qala la. Al hadis. So inyar ini in parakala ini aun hambok sahabat miattu para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din ka Nabi Hurairah, miattu para Rasul sallallahu alaihi wasallam serta amin magsilawakan siya biyan para Rasul laung niya biyan magkabinsanaan na ako. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unulong ni inhi kabinsana kay mo. Yan sin usog ini laung niya Rasulullah bimana nakausal ako long niya paasawa ko. Nakausal ako long niya, haasawa ko long niya hawakto sin Ramadan, bimana haadlaw sin Ramadan. Sabiat to yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilang ubat haamin jimatu kaniya ito, long niya, ono long niya makagaus ka long niya mamisin banyaga, supaya bihon mo karna abian amuin, dihilan mo siya abian ka, mulyahan biyan igun siya ding pagkabanyaga niya. Yan sinusog ini di ako long niya makagawas ya Rasulullah. Long niya makagawas ko long niya amin mamuasa. Amin 2 bulan siya biyan magsuno-suno. Na yan sinusog ini di kuray sab kagawasan ya Rasulullah. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na unulong niya makabakalong niya amuin ipakaon mo long niya pakaunuman long niya tao miskin. So amoy ni in mga bayad atawakan in undang-undang ipaghukom hatao amuin makausal siya paasawa niya haadlaw sin Ramadan hasabo niya nagpupuasa. So in hadis ini bale mahaba siya in wajhu syahid amo ito in nakawa na to bimana amo in tao biyan makapanayam-panayam siya biyan paasawa niya habulan sin Ramadan hawakto niya nagpupuasa banghadumoy ron saan niya inya impagbisahan na to awakto nila nagpuasa na subay siya mami banyaga salta amoy buuloyan niya mahinang free in tawet to nabang di niya kakausan amoy magpuasa siya 2 bulan magsuno-suno na damikyan bang di niya kakausan yung pagpuasa amoy 2 bulan magsuno-suno na subay siya magpakaon hatao miskin kaunuman in paod nila. Haamuin pagpakaon bukon biyan sobra in kansub ataw kan biyan amuin kulang pa biyan in pagkaon nila. Bimaan amuin pagpakaon sarang-sarang. Hamabot kaunuman dahil ha mga tao miskin. So amo ito in panagnaan. Dahil ha mga makabata sin puasa iban amo itin hukuman kanila. Damikyan in hikarua mga palanggungan ha agama Islam, amunain al-istimta. Al-istimta wa huwa inzalul mani bil yad aw nahwa. Amunain istimta himihinang kaubian hakakahinang hikagwa sin sahwa mo sampay di magbus siya. Bimaana amuin aun gumwa kay mo. Bangsaw pa ma doon nakabian hatarahinang 5 halima mo atawakan biyan hinang 5 mga pag-atod mo imaatod ka pa mga cellphone hawak to na to bihaw nini matawd lumalabay biyan ha mga Facebook amoy sa baban hikagwa sin sahwa sin tao sambil dumagbus siya na inyari mga palanggungan ha agama Islam mabatal in puasa niya. Sabab biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul qudsi
yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Tinggalan niya in kakaon niya, iban sin iinuman niya, iban sin syahwat niya, nafsu niya, hakarna ko. Asawabiyat to, in pagjato sin syahwat, hambok siya din mga hikabaktal sin puasa. Doon nakabiyaan jimato hasawab sin pag-imagine sin tao. Atawakan jimato siya hasababan sin amuin pag-atod niya ha mga hiyaram sin Allahu Ta'ala. Atawakan jimato siya halabayan sin amuin panengog niya ha mga hiyaram sin Allahu Ta'ala. Sambil gimuwa in similya niya na in parakala ini mabaktal in puasa niya. Mabaktal in puasa niya. Nabangsaw pama, lima bay kaniya inhambok para kala sababan biyan amin gumawa in syahwa niya, sarta wayroon gimuwa in similya inyari di mabaktal in puasa niya. Bangsaw pama in gimuwa kaniya in madhi iban sin wadhi, inyari in paghambukan sin mga ulama na di mabatal in puasa niya. Sumagawa, hasawab sin hidang niya to, tanto na sadya, mamaynos in pahala sin puasa niya. Mamaynos in pahala sin puasa, sin mano siya ayat to mga palanggungan ha agama Islam. So, apabila jimato ha manusia in parakala ini, na tanto mabaktal in puasa niya. Iban, patut kanya in mga taubat pa Allah Ta'ala. Magpaampun siya pa Allah Ta'ala. Sabab, himinang siya, hahinang amuin pianglangan sin Allah Ta'ala. Sumagawa, way na siya miyagad, hadarajat sin amuin, hukuman sin amuin panagnaan yato. So, amo ito yung hikaruwa din ha mga hikabaktal sin puasa, mga palanggungan ha agama Islam. Amo yung pagguwa sin similya, atawakan Spencers, gimuwa siya hambok manusia, ha amo yung tiyutod niya. Nabangsaw pa mainyari gimuwa siya, hawakto niya natutug, lima anabian natutug siya nakapanagayno, na inyat to di mabaktal in puasa niya. Unim mapatot kaniya, mamaygo siya supaya biyaan amuin makasambahayang, sababin siya ito halaw sin junob. Bang limabay gimuwa halabayan sin waktu natutug, na di ito makabaktal ha puasa. Demikian hikatu mga palanggungan ha agama Islam, dengan mga makabaktal ha puasa, amo nain al-aklu awis syurbo. Amuin kumaon kaw, iban sin uminom kaw. Amuin uno na biyan in pialabay mo, hatiranan sin pagkaon, gaunggang mo. Uno biyan, kiaon mo ataw kaninom mo, limabay hagaunggang sin ikaw, na inyato mabatal in puasa niya. Wa kadhalika law adkhala ila ma'idatihi syai'an an tariqil anf, fahuwa kal akli wasyurb. Demikian uno in hilabay niya, dengan mga pagkaon, liabay ding haamuin ilong niya, sambil mabot biyan pa amuin maidah, lungon-lungon sin siya, na inyato mabaktal day sa puasa niya. Walihada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabiyat tu biya simpang na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabaligu fil istinsyaki illa an takuna saiman. Di mana, pasukup-sukupan niyo in paggumgum, iban sin pag singa, paghanggot ha tubig, di mana, amin humanggot iban sin gumumgum kita biyan, hatubig, hawak to kita magail, malingkan bang sakbo kita magpuasa, amuin, liangat to amuin pasobrahon, hasupaya biyan amuin safe, wayrong makasud paganggang sin manusia. Sabab, bang aw makasud na hikabaktal sin puasa niya. Demikian, bangsaw pa man nakasud in tubig, atau kaning kakaon ning ilong niya, na inyato makabaktal day sa biyato hapag puasa niya. Makabaktal day sa pagpuasa niya. So, amo ito, inyari, inhikatuding ha mga makabaktal sin pagpuasa,
amo na in kumaon kaw iban sin uminom, hapini mo, iban si tiutod mo, iban kaingatan mo amo in makabatal yaon. Damikyan in hikaupat, ding mga amo in makabatal hapuasa, maka nabi ma'anal akli wa syurbi. Unuin, tumindog siya haganti sin kakaon iban sin iinuman. Di mana bang mahinang yaon ha manusia atau kan hinang yaon ha manusia biara sin gantiin siya nakakaon siya iban sin nakainom siya. Biya na yan tabian sin mga pagbutang ha dextrose. In mga yari ini makabatal ini hapagpuasa sin tao sabab inyaon biara siya timbang nakakaon siya. Biara timbang nakakaon iban biara timbang sin nakainom siya. Iban uno na biyan amuin sa pamabiya mga pasuran hos biyan. Deng ha ilong niya, salta butangan shake biyan harap matu pa, maida niya na inyatu mabatal in puasa niya. Mabatal in puasa sintaw yato sabab in resulta niya hambok na iban resulta sin kakaon, iban sin iinuman. Ampa, amuin mga pagbutangon habaran sin manusia, di mana amuin mga hitugsok kanya biyaan, ataw akan amuin mga hibutang kanya biyaan, bukon siya magresulta ha-resulta biya sin kakaon, ataw kan inom, na inyato, di yato makabatal ha, pagpuasa sin manusia, bangsaw pa main mga yaon biya sin mga ubat. Ubat. Amoy mga tao biyan pag-injekan sin mga insulin biyan. Na inyato di yato mabatal sabab bukon siya matawag ahamuin kakaon. Sarta di raysab siya maingan amuin makaganti siya haamuin resulta biya sin makakaon iban sin nakainom. Damikyan in hikalima dahil mga makabatal sin puasa amo na in ikhrajud dam bil hijamati. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar al hajimu wal mahjum. Agad ding mga makabatal amo na lang yung paghijama. Amo yung pagtawagon nila magkaping. At tawakan ha mga bahasa sin mga nakauna lang nila magpatandok. Tandukan biyan. Sabi no salon nila amin tandok sin kabaw. At tawakan tandok sin sapi. So, in tao amo in hijamahan iban sin nang hijama, mabatalin puasa nila. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabatal lang niya in tao mang hijama iban sin hijamahan. So, wapima na ikhrajid dam, damikyan magad den diha amuin nakasibu siya hama na sin paghijama, amo na in mga pag-donate sin dugo. Mag-donate ka biyan sin dugo mga 2 bags. Ato kanyang bulangon mga hambok bag biyan sa jayin hibutang mo biyan i-donate mo ha tao nangangailangan na inbihat to mabatal in puasa sin tao sabab in resulta niya hangkasibu iban sin paghijama ito. In resulta niya bimaan amuin manghina in baran sin tao. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala di siya mabaya amuin papaghambokon in hina amuin hinang para kaniya iban amuin humina in tao hasab sin pini niya. Malingkan bangsaw pa main tao mag-donate hadugo iyaon. Tested na biyan habaran niya bang mga hangkabag dahil hi-donate niya biya yan tabian di ra siya biyan mauno. Di ra siya mahilo, di ra sab siya lumammaimbaran niya sa butang tabyaksa na siya. Nain bihat to bangsaw pama lid darura aun yan tabian amuin nangailangan tuod. Sabab biya na si mga pagligtas biyan ha nyawa sin hambok tay manghod niya Muslim, na inya tuweron saan niya mag-donate siya. Sarta di mabatal yung pagpuasa niya. Nabang sa upama amuin biya mga pini niya sadya, labi aulain, humali na mo na siya,
dengan mga pag-donate sin dugo bang sabo niya nagpupuasa. So amo ituin ika 5 dengan mga makabatal sin pagpuasa. Ang paamuin mga gumawa dugo sin tao sa sin mga kiapalian ataw kanyan tabian mga bakas pali niya ubos siya to naukab ataw kanyan tabian nakasampok dimugo siya na yung mga bihay ni di siya mabatalin puasa niya. Ataw kan amoy mga dugo yan tabian pag bunot sin ipon, pag-ig sin ipon, ataw kan uno na biyan ng mga pali niya inigan niya biyan in kuan niya ubos dimugo siya in mga yato di ato makabatal hapag puasa sin tao. Damit yan in hikaunom amo na in at takayo amdan. Amoin magsuka ka biyan ha amoin tiutod mo. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zarahul alqai'u falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Rawahu Tirmidzi. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sisulong niya amuin yataghaan bimana si muka siya habukon niya tiutod na di iya tulong niya way niya to kada kanya bimana di iya to hikabata sin puasa niya. Tumagawa bang siya nagsuka amuin tiutod niya na inya to amuin to hikabata ha puasa niya. Biyan in tagbos sin nagsuka si amuin tiutod niya. Biyan na sin mga tiut brasad niya biyan in mga dila niya sambil si muka siya. Ataw kan beitaan siya biyan aon din dun nahalo mabaho ayaw kau matuara kala makasuka kau. Na tiutod niya matu siya kimita iban ni matod iban si mo sambil nagsuka siya nahabiat to hal tiud niya pagsuka nito na nakabatal ha puasan niya. Bangsa upama way niya ratiud na wayron saan niya. Ya si mga upamahan amuin atas kau sin sa sakatan tagha nakapagdaig kau biyan iban sin mga tao amuin malang sa inbaran. Doon nakabiyan malang sa inilok, malang sa biyan in simud. Nakasuka ka sa sin lang sa niya to na di eto yan tabiyan amoy makabata sa bukon mo ito piyagturan. So amo ito inhi kapito ay kaunom deng ha mga makabatal ha puasa. Amo na in tao magsuka hapag suka tiutod niya amuin supaya siya makasuka atawakan hinang ni parakalay to sabab hikasuka niya. Basta bangoy niya rapiagturan na inya to di mabatal puasa niya, bang kagawsan niya amuin hipagpatoy na wayron sa niya sa bang sa upamaway niya piagturan sa limang maimbaran niya na wayron dehab sa niya amuin magkaba siya. Damikyan ini kapito special pa mga kababaihan amo na yung pagguha sin dugo hawak to sila bisita sin bulan-bulan nila. Atawakan amin dugo puasin pag-anak sin babae. Apabila gimuha ini ha babae na mabatalin puasa niya sa beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Amo ini hadis amo in beita in mga kababaihan banglaw niya jumato kanila in paghayb, jumato kanila in pagbisita sin bulan-bulan nila na mabatalin puasa nila. Di sila yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dumatong imbisita bulan-bulan nila di sila magsambahayang iban di sila magpuasa. Bimana bang siya sa abo nagpuasa gimuha na mabatalin puasa niya. Bang sa pa magimuha siya before sin pagsadlop sin suga na mabatalin puasa niya. Bang yabutan siya sin pagsadlop sin suga haway pabiyan amuin gimuha kaya sipatan niya dya na di ra mabatalin puasa niya. So alhamdulillah amo ito mga maniuti ubyan
mapagpatumtumsin kita niyo pasalan si makabata la puasa sarun mahaba mataod pa ini miabot nin waktu nato so murah-murahan bang maintay maun sin Allah taala yung puasa nato sarta amoin tumbasan kita ni sin Allah taala amoin sa sampurnaan tumbasan mamait na ako kanyo haamoin lapasin kasanyangan antara sin kita niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.